verse 6. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. And it says in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O house of Israel, cannot do with you as this potter, says the Lord. Behold, as the clay is the potter on hands, so are the mine hands on the house of Israel. Santo de Dios, te damos las gracias, Señor. Toma control, Señor, de todo lo que va a suceder el día de hoy en tu casa, Padre. Te damos la honra y la gloria, porque creemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, Padre. Pasa un campón encendido entre nuestras bocas, Padre, y que seas tú, Espíritu Santo, tomando control, guiando, Señor, y trayendo la palabra, Señor. Palabra que queda germinada en nuestros corazones, Señor, para traer frutos para el día de mañana, para nosotros y nuestras familias, Señor. Glorifícate, Señor, y toma control de todo lo que sucede en tu casa, Señor. Cancelamos y atamos desde ya, Señor, todo aquello que quiera levantarse en contra de tu palabra, tu llamado y tus propósitos, Padre. Amén. Amén. Puede sentarse. Vamos a estar hablando bajo el tema Formame, me cansé de ser igual. For me, I got tired of being the same. Para desarrollar el tema en esta tarde, to develop the topic this afternoon, vamos a ir a través de la palabra de Dios. We're going to go under the topic this afternoon. Pero voy también a usar parte de mi testimonio. And I'm going to use part of my testimony this afternoon. Así que los hermanos que están aquí de instituto, que ya se han graduado, so the brothers that are here in the institute that they already graduated, usted va a perdonarme que hoy yo rompa todas las éticas. You're going to forgive me, but I'm going to speak up. Jesús. Y para poder llevar a cabo el mensaje, voy a romper una que otra ética, pero yo sé que usted me ama y me va a perdonar. To take the message, I'm going to read one of the other ethicals that I'm going to speak about. Quiero comenzar diciéndole and I'm going to start saying que a pesar que desde muy pequeña ya he oído, and even though I was a long time ago, I was a child, and you have might heard, he conocido de Dios. I have known from God. A la edad de 8 años, Dios se me reveló en sueños. When I was 8 years old, God revealed in a dream. Pero como siempre digo, yo no sabía nada de Jesús. And like I have always said, I have never known about Jesus. Pero si usted me preguntaba sobre María, podíamos sentarnos a hablar. But if you ask me about Mary, we can sit down and speak about it. Así que desde que Dios se reveló a mi vida a los 8 años, since God revealed to my life when I was 8, yo soñé precisamente con lo que decía la alabanza. And I was dreaming with what the worship was saying. Y yo veía que el cielo se abría. I was seeing that the heavens were opening. Era tarde en la noche en mi sueño. And it was later night my dream. Y yo veía que del cielo cuando se abrió salían unas barreras de oro que se unían e iba bajando formando escalones. And when I was dreaming, I was seeing that the skies were opening and some metal bars were getting together, forming some steps. Y según bajaban esas barras de oro, que se formaban en la escalera, habían seres vestidos de blanco con trompetas que se paraban en las esquinas de cada uno de estos escalones. And meanwhile, I was dreaming, and these gold metal bars were uniting, forming the steps. There were some human beings on there, that there were angels with trumpet on each corner. Aquellos ángeles con las trompetas las tenían puestas en la boca esperando una orden para sonarla. And these angels were having their trumpet in their mouth, expecting and waiting to receive
signed. De momento sale este ser. And from nowhere, this human being comes out. Yo no podía ver su rostro por la blancura de su vestimenta, así por lo que radiaba alrededor de él. And I couldn't see the face of this human being because his dresses were so white and so bright and so shiny. Solo podía ver sus ojos. And I was just able to see his eyes. Y aquellos ojos me hablaban y yo lo podía entender. And those eyes were speaking to me and I was able to understand it. Y me decía, and was telling me, come. Y yo le decía que no. And I was telling him no. Estaba tremendamente asustada. I was so scared. No entendía lo que estaba frente a mis ojos en el sueño. I was not able to understand what was in front of my eyes. Insistí tanto en que no. And I insist so much that I say no. Que ese ser con los ojos me dijo. That human being told me with his eyes. Cuando estés ready. When you're ready. Yo vengo a buscarte. I'll come back to look for you. Dígale a un niño de 8 años que haya tenido esa experiencia que solamente conoce de María. And tell a kid about that kind of dream that only know about Mary. Que comprenda un acto tan maravilloso, tan sobrenatural. To understand a marvelous act in supernatural way. Y el buscar respuestas a este sueño me llevó al verdadero evangelio. And to look for an answer about this dream took me to the real gospel. Pero quiero decirle que estando en la iglesia, but let me tell you that meanwhile I was at church, estaba perdida. I was completely lost. Había tanto odio en mi corazón. There was such a much hate in my heart. Crecí dentro del evangelio. I grew up under the gospel. Escuchaba los mensajes. I used to listen to messages. Inclusive me hice misionerita. Inclusive I was a missioner. Pero estaba perdida. But I was completely lost. Y recuerdo and I remember que un día mi pastor me dijo that my pastor told me, Magda, el jueves te toca el mensaje. On Thursday you have the message. Yo nunca en mi vida había predicado. And I had never in my life Rara vez abría la Biblia. And rarely I opened my Bible. Y me puse bien nerviosa. And I got so nervous. Más o menos como estoy ahora. Like right now I'm right. Y recuerdo, eso fue domingo que me dijo el pastor desde el altar, Magda, el jueves tú predicas. And the pastor since the altar, he told me, Magda, you're preaching on Thursday. Qué susto me dio. I got so scared. Me fui a mi casa temblando. I went to my house shaking. Y yo le decía al Señor, dime de qué voy a hablar porque yo no sé. And I was telling the pastor, tell me what I'm going to speak because I don't know. Como yo oía a la gente decir que ayunaban y oraban, pues yo el lunes me levanté ayunando y orando. So Monday I woke up because I heard everyone saying that fasting and praying. So I woke Monday fasting and praying. Y allí orando, el Señor me dijo, sierva, habla del amor y del perdón. And the Lord told me in that moment, servant, speak about love and forgiveness. Mis rodillas parecían ser que tenían resortes. And my knees, they were having some kind of reflection. Porque en cuantito escuché esto, as soon as I heard that, me levanté. I got up. Reprendí al diablo. I rebuked the devil. Y rompí el ayuno. And I broke up the fast. Me levanté martes. I woke up Tuesday. Ayunando y orando de nuevo. Fasting and praying once again. Preguntándole a Dios que Él me diera el mensaje. Asking the Lord to give me once again the message. Y el Señor, como no es cambiable, and because the Lord is not a changeable, Él se mantiene en lo mismo. He maintains on the same. Me dijo, mi sierva, my vas a hablar servant, del amor y del perdón. You're going to speak about love and forgiveness. Yo dije, no, o estoy orando mal, o el ayuno no está funcionando, pero esto no es conmigo. Am I fasting wrong or praying wrong? But, fasting is not working out with me. Y llegó el miércoles. And Wednesday came. Vuelvo de nuevo. Goes once again.
Y no sé por qué volví de nuevo, porque la respuesta de Dios siguió siendo la misma. And I don't know why I went once again if the answer from the Lord was the same one. Pero ese día había algo diferente. But that day there was something different. No de parte de Dios, Not on behalf of the Lord, sino de mi parte. but on behalf of myself. Y yo le dije a Dios estas palabras. And I told the Lord these words. ¿Cómo tú quieres que yo hable de algo que no conozco? How do you want me to speak of something that I don't know? ¿Por qué me retas a hablar de un tema que no vivo? Why are you daring me or challenging me to something that to speak of something that I don't live? Le dije desde el principio que aunque estaba en la iglesia, estaba perdida. Since I told you from the beginning that even though I was in the church, I was completely lost. Y cuando yo le dije a Dios estas palabras, ¿por qué me pones a hablar de un tema que no conozco, que no vivo? And even though I told the Lord, how are you going to put me to speak of something that I don't know and I have never lived? El Espíritu Santo de Dios me dijo, porque ahí quería llevar. Because the Holy Spirit told me, because there is where I want to take you. Y yo le digo al Señor, ¿cómo yo voy a hablar del amor? ¿Cómo yo voy a hablar del perdón si yo odio la humanidad? How am I going to speak, I told to the Lord, about forgiveness, about, love, if I hate humanity? Y en ese momento entendí que mi vida necesitaba un cambio. And in that moment, I understood that my life needed changing. Y fue cuando le dije al Señor, fórmame. And it's when I told the Lord, form myself. Porque me cansé de ser igual. Because I got tired of being the same. Y no es un secreto que cuando yo me acostaba a dormir, hermano, yo le estoy diciendo que yo estoy ya adulta dentro, adulta para no decirle, ¿no? Pero dentro de la iglesia. I was, and when I'm telling you this, is because I was already an adult inside the church. Y aún así yo odiaba a mi papá, yo odiaba a mi familia, yo odiaba a todo el mundo que me rodeaba. And even though in that moment I used to hate my dad, my family, everyone that was around me. Odiaba al padre de mis hijos a nivel de desearle la muerte. I used to hate the father of my kids to a level that I used to desire him to pass away. En mi corazón había tanto odio y tanta raíz de amargura. In my heart there was so much bitterness and such much hate. Que muchas veces me levantaba llorando. That I used to wake up crying. De tanto dolor que había en mi interior. Of such a much pain that was in my life. Dolor que no me dejaba dormir. Pain that wouldn't let me sleep. Dolor que no me dejaba ser feliz. Pain that wouldn't make myself happy. Dolor que no me dejaba apoderarme de lo que yo tenía alrededor que Dios con tanto amor me quería dar. Pain that wouldn't let me empower of everything that the Lord has given me, that put around me. Y ese día comenzó Dios a tratar conmigo. And in that moment the Lord started treating with me. Y mientras Dios me llevaba a formarme. And meanwhile, the Lord was taking me to form myself. Me fue explicando cada paso de lo que Él iba a hacer conmigo. And He took me to every step what He was going to do with me. Y me dijo, Magda, es necesario. And He told me, Magda, it's necessary. Que yo te ponga en la rueda. To put you on the wheel. Porque es en la rueda. Because it's in the wheel. Donde todas las adversidades de tu vida. Where all the adversities of the life. Yo las voy a transformar. I'm going to transform them. Donde todo el dolor que está en tu corazón. Which all the pain that is in your heart. Yo lo voy a transformar. I'm going to transform them. Que donde toda decepción que está en tu vida. Where every disappointment that is in your life, yo la voy a transformar. I'm going to transform them. Así que aquella rueda se convirtió en todas mis malas experiencias. So that wheel became all the bad feelings that I had. En todo lo que causó este odio en mi corazón. All the hate that my heart was carrying on. Y todos aquellos momentos tan difíciles por los cuales pasé desde muy niña. And all the bad, difficult moments that I was dealing when I was a child.
sentimientos de abandono, feelings of abandon, falta de amor, lack of love, maltrato físico y psicológico. mistreated physically and psychology. Y usted dirá, ¿dolió? And you might ask if it hurt. Sí, dolió. Yes, it did. Y cuando yo estaba ahí en la rueda, que Dios comenzó a tratar conmigo, And meanwhile, I was there in the wheel when God was trying to treat with me. llegó el jueves, el día que tenía que predicar. Thursday arrived, the day that I had to preach. Y estoy yo, hermano, orándole a Dios y diciéndole, aún no tengo el mensaje, hoy es jueves, me toca. And I'm trying to pray to the Lord, trying to tell the Lord, it's Thursday already and I don't have the message yet. Y el Señor me dijo, si él necesita dar un paso y todo va a fluir. You just need to give a step and everything's gonna flow. Y entendí, hermano, And I understood, my brother, que Dios solo no puede ponerme en la rueda. that God by himself cannot put me on the wheel. Yo necesito desear estar en la rueda. I need to desire to be on the wheel. Y en este momento deseé tanto estar en esa rueda, I desire so much to be on that wheel, que abrí mi corazón y comencé a hablarle al Señor lo que yo sentía. I opened my heart and I told the Lord what I wanted for my life. Le dije al Señor todo lo que había hecho basado en el odio y en la sed de venganza. I told the Lord all the hate that I had and the thirst of anger that I had in my life. Pero el Señor me dijo, tranquila, Magda. And the Lord told me, calm down, Magda. Tú estás bien conmigo. You're okay with me. Una vez yo te ponga en esta rueda, Once I put you in this wheel, todo cambiará entre tú y yo. everything's going to change between you and I. Y allí comencé el proceso de moldearme, de darme forma. And there I started the process of molding myself and change my life. Pedí perdón por todo lo que había pensado, por todo lo que había dicho, por todo lo que había hecho. I asked forgiveness for everything that I did wrong, for everything wrong that I was thinking, for every wrong that I did. Llamé a los que causaron ese dolor en mi vida. I called those that made that pain in my life. Y pedí perdón. And I asked forgiveness. ¿Sabe que cuando nos ponemos en la rueda, You know that when we put ourselves in the wheel, pedir perdón no es difícil? ask forgiveness is not easy. Aquel que se le hace difícil pedir perdón Those that are hard for them to ask for es forgiveness, porque aún no anhela ser moldeado. because they don't desire to become mold. Y de momento comencé a llamar a todas estas personas, Since the moment I started calling all these people, pedí perdón, ask forgiveness. pedí perdón por lo que pensaba que podía hacerles. I asked for forgiveness for whatever I thought that I was able to do. Pero me faltó una persona de pedirle perdón. But I was missing one person to ask for forgiveness. Y fue a mi papá. And it was to my father. Mi papá ya había partido con el Señor. And the father already passed away with the Lord. Ahí no hay teléfono para marcar. And there's no phone to call. Así que llorando le dije al Señor, And crying, I told the Lord, ¿cómo voy a pedirle perdón a un ser que ya no está? how am I going to ask forgiveness to a person that is not longer here? Y usted dirá, Magda, con pedirle perdón a Dios era suficiente. To ask for, you might say, Magda, probably if you ask forgiveness to the Lord was more than enough. Pero cuando usted odia hasta dolerle el alma, But when you hate to such a way that it hurts your soul, para usted es importante pedir perdón. for you it's so important to ask forgiveness. Porque cuando pecamos contra Dios, Because when we commit sin against God, hay pecados que pecamos contra Él y pecamos contra nosotros mismos. it seems that we commit sin against Him and against us. Y esa era la intensidad del odio de las raíces de amargura que habían en mi corazón. That was the intensity of hate and bitterness that was in my heart. Así que el Señor comenzó a explicarme
cómo iba a ser este proceso. the Lord started following me up, how I was going to do this process. Y me dijo, es necesario cambiarlo todo. It's necessary to change everything. Es necesario cambiar ese corazón de piedra It's necessary to change that stone heart por uno de carne. for one of flesh. En ese corazón estaban mis malas decisiones, In that heart, there were my bad decisions, estaban mis malas acciones, my bad actions, estaba mi temperamento, my temperament or my estaba attitude, mi falta de paciencia, my lack of patience. estaban mis planes, mis sueños, They were my plans and my dreams. sobre todo mis emociones y mis sentimientos. Upon everything, my emotions and my feelings. Y el Señor me prometió que al final de todo el trabajo que iba a hacer conmigo, And the Lord promised me that at the end of all the work that He was going to do with me, yo iba a ser una nueva criatura en Él. that I was going to become a new creature in Him. Que me dolió, That it hurt me. seguro que me dolió. Of course it did. Que lloré, That I cried. seguro que lloré. Yes, I did. ¿Sabe por qué lloré? You know why I cried? Porque Dios tuvo que romper mi orgullo. Because the Lord had to break down my pride. Ya no era yo, It was not longer me, ahora Cristo en mí. but was the Lord in me. Así que todo lo que yo había trazado basado en mi rencor, en mis raíces de amargura, en mi malo sentir, en la falta de perdón, And everything that I was lined up into my hateness, my bitterness, and the revenge that I had in my heart, todo iba a cambiar. everything was going to change. Me dijo, Magda, It told me, Magda, te voy a decir quién va a hacer todo esto, I'm going to tell you who's going to do all this. porque tú no lo puedes hacer sola. Because you cannot do it by yourself. Tú necesitas ayuda. You need help. El Espíritu Santo The Holy Spirit es el que va a obrar, is the one that's going to work. es el que te va a dar forma. It's the one that is going to form you. Es lo que está doblado, Él lo va a enderezar. Everything that is crooked, He's going to straighten it up. Él te va a guiar. He's going to guide you. Él te va a mostrar las áreas que necesitas fortalecer. He's going to show you out the areas that you're going to strengthen more. Él es el que te va a mostrar las áreas que tienes que cambiar. He's going to change you. He's going to show you the areas that you need to change. Y realmente cuando tú dejas que Dios a través de su Espíritu Santo haga esta transformación, And when you let the Lord to make this transformation on you, es cuando tú puedes decir, conoceréis la verdad and it's when you can say you will know the truth, y la verdad and os the hará libre. truth, it will make you free. Yo estaba en la iglesia, I was in church. no me perdía un I servicio, was not losing any service. quería estar como el arroz blanco en todo, And I wanted to be like the white rice on everything. pero estaba perdida. But I was completely lost. Mi corazón no le pertenecía a Dios. My heart didn't longer belong to anybody, to God. Y era necesario And it was necessary que Dios se entronara en mi corazón. that God sent to become center of my heart. Que Dios hiciera de mi corazón su trono. That God made my heart His throne. Que Él sea mi Señor. That He become my Lord. Algo así más o menos le pareció a Job, no tan, ¿verdad? Something similar became to Job. Job había escuchado de Dios. Job had heard from God. Dios había visto cosas grandes por Dios. Job had done greater things that God made in his life. Pero no fue hasta que Dios tuvo ese encuentro precioso con Dios. Did nothing like that. He had that precious encounter with God. Fue que dijo, de oído te había oído, From my ears I have already heard you, mas mis ojos ahora te ven. but my eyes still seen you. Es importante, hermano, It's important, my brother, que dejemos que Dios trabaje áreas de nuestra vida. that the Lord still lead to work areas in our life. Yo iba a la iglesia y lloraba porque sentía algo que quería llenarme, pero yo no podía dejarlo.
I was still going to church and I was crying because I was feeling areas that had to be filled up. Y me pasaba todo el servicio llorando. Yo de por sí soy llorona ante la presencia de Dios. And I spent the whole service crying, and even though I'm a crier in front of the presence of the Lord. Y todo el mundo me imagino que decía, mira como el Espíritu Santo. And look how the Holy Spirit. Pero era mi lucha But it con was lo my que estaba battle dentro de with mí. what was inside of me. Dios no podía usarme. God couldn't use me. Dios no podía darme todo lo que quería entregarme. God couldn't give me everything that He wanted to give me. Mi corazón estaba tan lleno de basura My heart was so full of trash que Dios quería limpiarlo. that want God to clean it. Pero yo le tenía miedo a esa limpieza But I was so afraid of that cleaning up. y no le permitía obrar en mi vida. And I was not permitting Him to work on my life. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, yo quiero que tú me uses. And I was telling the Lord, I want you to use me. Yo quiero servirte de verdad. I truly want to serve you. Pero algo en mi interior no me permitía hacerlo. But something inside of me was not permitting me to do it. Y ya era jueves, momento de irme. And it was Thursday, it was time to leave. Y yo aún lloraba porque no podía pedirle perdón a mi papá. And I still was crying because I couldn't ask forgiveness to my father. Pero le tenemos el corazón entregado a un Dios de imposible. But we have given our heart to our God of the impossible. Y el Señor me dijo, ¿eso te va a hacer más feliz? And the Lord told me, "That's gonna make you happier?" Y yo le dije que sí. And I told him yes. Porque cuando mi papá estaba en lecho de muerte, Because when my dad was about to pass away, yo deposité en él todo el odio que sentía hacia él. I deposited on him all the hate that I had for him. Y el Señor, mientras yo me preparaba, voy a decir como dicen en la palabra, fue en el Espíritu, no lo sé. And meanwhile, I was preparing with God, maybe I might say it like this, in the spirit. Pero el Señor me llevó a una humilde casa, But the Lord took me to a humble house, totalmente vacía, completely empty, pero pulcramente limpiada. but completely clean. Y de momento veo una luz en el medio de la sala, hay una mesa pequeña, redonda, y hay un cepillo de peinarse. And in the middle of the house, I see a little table with a little brush to brush your hair. Y ya ahí yo entendí que quería hacer Dios conmigo. And there's where I understood what the Lord wanted to do with me. Y yo comencé a subir las escaleras llorando. And I started climbing the stairs crying. Porque aquel cepillo en aquella mesa decía que mi papá estaba ahí. Because that little table with that brush was letting me know that my father was there. O yo decía en la escuela dominical que Dios va a usar todo lo que está a tu alrededor para hablarte. On the Sunday school, I was saying that God is going to use everything to use you around you. Y aquel cepillo para mí era importante. And that brush was so important for me. Porque a nosotros nos acostumbraban a llevar el cabello muy largo. Because for us, it was a habit to have our long hair. Y yo no sé si todas las mamás son iguales, pero las boricuas no están con el cepillo en la cabeza. But I don't know if all the moms are the same, but to the Boricuans, they hit us with the brush in the head. Y cuando mi mamá me peinaba y no me estaba quieta, estate quieta, muchacha. And when my mom was combing my hair and I was not calm, she used to bang my head with the brush and tell me, calm down. Mi papá no. My father, no. Mi papá lo pasaba por encimita. My father used to pass it by and just about. Aunque el cabello por dentro estuviera todo enredado, Even though the inside of the hair was all with nuts. Él lo amarraba y me decía, vete mami, que tan linda. He used to tie it up. He used to tell me, go baby, because you look really nice. Y yo pensaba que me veía bella, pero con ese cabello todo enredado ahí. But even though I thought that I looked well, even though my hair was full of knots. Por eso yo prefería que mi papá me peinara. That's why I rather prefer my dad to comb my Así hair. que ese cepillo en la mesa fue la clave que Dios puso para que yo entendiera que Dios estaba haciendo algo sobrenatural en mi vida para que yo alcanzara una paz completa.
And that comment on that table was making me understand. It made me understand to receive that completely peace in my life. Y allí mi papá habló conmigo. And there my father spoke with me. Y Dios me dio la oportunidad de pedir perdón. And the Lord gave me the opportunity to ask for forgiveness. Y en ese día mi padre me dijo, And that day my father told me, no te preocupes, Magda. don't worry, Magda. Pórtate bien. Behave yourself. Porque si te portas bien, Because if you behave yourself, nos vamos a encontrar en el cielo. we're going to encounter ourselves in heaven. Y dejé, hermano, que Dios fuera mi alfarero. And I let the Lord to become my potter. Yo quiero que usted entienda hoy I want you to understand something today. que podemos estar dentro de la iglesia, That we might be inside the church, servirle a Dios, serve the Lord, no perdernos un servicio. not lose any kind of service. Pero si hay algo en nuestro corazón But if there's something in our heart que Dios quiere quitar, that wants the Lord to take away, hasta que eso no salga, until that doesn't come out, usted no puede ser un vaso de honra por completo. you cannot become a base of honor for completely. Que va a doler, That it's gonna hurt. sí va a doler. It's gonna hurt. Que va a haber momentos de desesperación, That there will be moments of desperation. sí va a haber momentos de There will be desesperación. moments of desperation. Que va a pasar el proceso donde van a haber momentos en que alguien te va a pisar. That there will be moments where somebody's gonna step on you. Y comienza Satanás a decirte al oído, muchacha, olvídate, cuando la coja más abajo te desquita. When you and the Satan start trying to whisper at your ear, telling you, when you get her farther down, you take the revenge. Son esos los momentos donde yo le digo a Satanás, It's those the moments when I tell Satan, yo soy un vaso de honra. I'm a base of honor. Yo no soy cualquier vaso. I'm not any kind of base. Yo no soy cualquier frasco dentro de la iglesia. I'm not any kind of base inside the church. Yo era de un barro pobre. I was from a poverty clay. Yo era de un barro que no servía. I was a kind of clay that didn't work. Was not Usted useful. sabe que hay tres tipos de barro. You know that there's 3 different types of clay. Está el barro que está a la orilla de la montaña, en la falda de la montaña. That's a clay that it's all the way down the mountain on the edge. Ese tiene piedra, That one has stone. tiene That basura, one has trash. tiene cuanta cosa puede haber que lo lastime a usted si lo utiliza. And para it hacer has algo. any kind of things that might hurt you. Está el segundo tipo de barro que está a la mitad de la montaña. And it's the second type of clay that's on the middle of the mountain. Ese no tiene piedra, That one doesn't have stones, pero sigue teniendo basura. but it still have trash. Ahora está el tercer barro. But it's the third clay. Y ese es el que se encuentra en el pico de las alturas de la montaña. And that one is the one that is on the top hill of the mountain. Y créame que pasé por los tres procesos. And I passed through the 3 processes. Tenemos que asegurarnos que en nuestro corazón no haya nada que interponga los planes de Dios para con usted y para conmigo. We gotta make sure that in our heart there's nothing that interposes the plans between God and ourselves. Tenemos que buscar sanar. We gotta look the way to heal. Es importante sanar. It's important to heal. La Biblia nos enseña que Dios no puede echar vino nuevo en odre viejo. The Lord is telling us and teaches that He cannot pour out new wine on old bases. Y eso era yo, un odre viejo. And that's what I was, an old base. Y no por la edad, And not because of the age, por todo lo que tenía en mi corazón, for everything that I had on my heart que estaba así de grande de basura. that was like this big of trash. El barro del pico de la montaña The clay on the top of the mountain tiene mejor color, has a better color. no está contaminado con ninguna basura, It's not contaminated with any kind of trash. no está perdido, It's not lost. es más suave, It's more softer. por tanto es más fácil de moldear. It's easier to mold.
Y es allá arriba donde Dios nos quiere. And it's up there where the Lord wants us. Muchas personas me dicen, tú eres muy radical hoy, Magda. The Lord is telling us you're really radically today, Magda. Radical era Pablo. Radical was Paul. Pero cuando se encontró de frente con el Cristo de la gloria, But when he encountered himself face to face with the Christ of glory, hasta el nombre le cambió. unto his name he got changed. Tenemos que, hermano, chocar con el Cristo de la We gloria. gotta hit ourselves with the Christ of glory. Yo quería que Dios como vaso me usara. I wanted the Lord use me like a vase. Pero cada vez que el Señor iba a vertir algo, me decía, vacíate primero, Magda. Every time that the Lord wanted to pour me out, he was telling me, empty yourself. Yo disfrutaba, hermanos, alimentarme de odio. I enjoyed myself to fill up myself with hate. Usted sabía que hay personas que les gusta alimentar su alma con odio, You know that there's people that they love to fill up their self con with hate, dolor. with pain. Nos volvemos adictos al dolor. We become addicted to the pain. Nos volvemos adictos We become addicted a la tristeza. to the sadness. Por eso nos sentamos en la cama a recordar. That's why we sit in our bed to Y a remember. recordar quién me dañó. To remember who hurt Y a me. recordar quién me ofendió. To remember who offended me. Y a recordar quién And me to hizo remember lo who did malo. all the bad. Permitiendo que mi corazón Permitting my heart siguiera infectándose keep being infected por la falta de perdón. because of the lack of forgiveness. Dentro de la iglesia existen muchísimos vasos. Inside the church, there's different kind of bases. Si no me cree a mí, pregúntale a Timoteo. If you don't believe me, ask Timothy. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 2 Timothy chapter 2, versos 20 y 21. verse 20 and 21. Pero en una casa grande, But in a big house, no solamente hay utensilios de oro y plata, there's not only utensils of plate of gold and silver, sino también but also de madera y de barro. of clay and wood. Y unos son para usos honrosos And some of them are for honorable things, y otros para usos viles. and other ones are for unuseless. Así que si alguno se limpia de estas cosas, But if somebody cleans themselves from these things, será instrumento para honra, will be instrument of honor, santificado, sanctificate, útil al Señor useful to the Lord, y dispuesto para toda buena obra. and open for all good wills. Cuando yo pude entender esta palabra, When I was able to understand these words, yo le dije al Señor, yo no soy un vaso de honra. I told the Lord, I'm not a base of honor. Yo estoy aquí perdiendo tiempo. I'm here losing my time. Yo quiero que me transforme, I want you to transform me, porque yo estoy cansada de odiar. because I'm tired of hating. Estoy cansada del dolor. I'm tired of pain. Estoy cansada de no poder dormir. I'm tired of not being able to sleep. Estoy cansada de llorar por tristeza. I'm tired of crying for sadness. Estoy cansada de sentirme sola aunque esté rodeada de mucha gente. I'm tired of being surrounded of people even though I feel myself lonely. Estoy cansada de dar un mal ejemplo de ti. I'm tired of giving a bad example of you. Y cuando Dios trató mi vida, And when God treated my life, y cuando ese día maravilloso Dios me rompió, and when that day the Lord ripped me out, yo pude entender I was able to understand que lo que Dios tenía para mí that the Lord had for me, era más grande que lo que Satanás había sembrado. it was greater than what Satan was Y sabe que so on me. lo aposté todo a lo grande. And I dared everything to the greatest. Puse todo a los pies de Dios. I put everything in front of the Lord. Y le dije al Señor, si tú puedes hacer algo mejor de mí de lo que ya hay, If you can do something better of me, of what is already in me, me rindo a tus pies. I surrender myself to you. Y prometo servirte
And I promise you to serve you en lo que yo pueda, in whatever I can, como tu palabra lo dice. like your word says. Así que la Magda radical, So the radical Magda, hay personas que me llaman Pablo, some people call me Paul, es el producto, is the product, es el resultado is the result de la limpieza que of Dios the hizo en mi vida a cleanup través de that su the Lord Santo made Espíritu. in my life for His Holy Spirit. Si vivo, para Él vivo, If I live for Him, I live. y si muero, para Él muero, And if I die for Him, porque yo soy de Él. because I belong to Him. Timoteo sabía Timothy knew que había muchos corazones diferentes dentro de una congregación. that the different kinds of heart inside of a congregation. Yo sé cuál era mi tipo de vaso. I knew what was my type of base. Yo sabía que yo era un odre viejo ya estirado. I knew that it was an old base, that it was already stretched. Pero ¿sabe qué es lo más bello que tiene el Espíritu? But you know what's the beautiful thing that the Holy Spirit has? Que goza de elasticidad, That joy of flexibility. que ensancha, That it grows out, pero vuelve a la normalidad. but it shrinkles it again. Y el pecho enchanzado de odio que tenía Magda, And my prized chest that I had, ahora now estaba en la forma natural, it shrinkles again and it takes the new form. procesado. Was processed. Quizás algunos de ustedes luchan Probably you might battle con no volver a beber, with not drinking con again, no volver a fumar, with not smoking pero again, yo lucho con mis sentimientos. but I battle with my feelings. Por eso todos los días se los entrego a Dios. That's why every day I surrender them to God. Que vienen momentos donde esto quiere tocar a la puerta de mi corazón. There comes a moment that this wanna come and knock on my heart. Claro, Yes, yo no soy un robot. I'm not a robber, Pero reconozco y me voy de rodillas. but I recognize and I surrender myself Inmediatamente. on my knees. Yo no abrazo las malas noticias. I don't hug the bad news. Y cuando los malos sentimientos me hacen, And when the yo le bad digo, aquí feelings tú no knock my entras. heart, I En tell esta them, you mesa don't solamente enter. se sienta The Dios. only one who sits on En this esta table mesa is solamente God. se sienta su The Santo only Espíritu. one who En sits down is esta the mesa Holy solamente Spirit. come mi The only Rey. one that eats in this table is my King. Y corrijo mi conducta. And I correct my attitude. Enojarse no es pecado. To get mad is not sin. Airarse no es pecado. To get pride is not sin. Pecado es dejar que eso tome control de tu But vida. sin is to that take control of your life. Yo siempre he dicho que si tú llevas 6 meses enojado, un año enojado con alguien, If I said that you have a year or 6 months angry with somebody, hace tiempo eso dejó de ser enojo. a long time ago, that was not longer an anger. Es raíz de amargura. It's bitterness. Por tanto, no podemos dejar, hermano, That's why we cannot let, my brother, que esto se aloje en nuestros corazones. that these live in our heart. Hay personas, hermano, There's people, my brother, que piensan que Dios ha trabajado con ellos. that they think that the Lord has worked in them. Conmigo Él sigue trabajando. But He's still working with me. Esto no es que yo le estoy diciendo que ahora yo soy perfecta. Not with this, I'm telling you that now I'm perfect. Yo creo que nadie tiene más defectos que yo. I don't think that nobody else has more imperfections than me. Pero el pastor dijo algo ahorita. But the Lord says something right now. Esto no es que me estoy preparando. This is not that I'm preparing myself. Esto es que yo tengo que confesar que si Cristo suena la trompeta hoy, yo la voy a escuchar. I gotta confess that if Christ played the trumpet today, I gotta hear it. Es momento de vaciarnos It's moment to empty ourselves y dejarnos llenar por and Dios. to let us fill ourselves. Un vino nuevo y fresco. A new wine and fresh. ¿Sabe por qué no entra en un odre viejo? You know why it doesn't enter an old vase? Porque un odre viejo no tiene la capacidad de dar calidad. Because an old vase doesn't have the capacity to give new wine. Ya el proceso ha hinchado el cuero. Because the process already has stretched out the leather. Si le echa un vino nuevo, If you pour out a new wine, lo pierde. you get lost. Porque ya no hay proceso dentro de esa vasija. Because there's no process inside the pitcher.
Yo no sé cuántos aquí hoy están o estuvieron como yo. I don't know how many people they are or they were like I was. Pero yo sí puedo decirle que este vaso no servía. But I can tell you that this cup was not useless. Pero un día le dije a Dios, te voy a servir de verdad. And I told one day the Lord, I'm going to truly serve you. Y necesito de ti para poderte servir de verdad. And I really need from you to be able to serve you. El proceso no es de un día y se acabó. The process is not about one day and it's over. Este proceso, hermano, es paulatino, es poco a poco. This process is little by little. Pero usted tiene que reconocer que necesita esa ayuda. But you need to recognize that you need from that help. Necesitamos un corazón limpio. We need a clean heart. Muchos aquí le hemos dicho, damos un nuevo corazón. We have many say, give me a new heart. Pero es lamentable que cuando el Señor comienza a extirpar el viejo, But it's unfortunately sad that nos when the Lord duele tanto que no takes dejamos que about the termine. old one, that we don't let him to finish. Y yo termino diciéndote, And I finish saying, yo no sé cuáles son las cosas que en tu corazón han dañado. I don't know which things that hurt your heart. Yo no sé qué hay todavía alojado ahí que te duele. I don't know what's longer living in your heart that still hurts you. Yo no sé cuánto tiempo tú vienes sintiéndote de esa manera. I don't know how longer you have been feeling that way. Pero yo te puedo decir y certificar algo por mi experiencia. But I can tell you something and testify you something by my experience. Que usted y yo le servimos a un Dios todopoderoso. That you and I will serve a God Almighty. Que las cosas viejas las pone nuevas. That the old things He placed in you. Que los corazones de piedra los vuelve de carne. That the stone hearts He convert them on flesh. Y sobre todo lo más maravillada que me tiene Él. And upon everything that has me marvelous. Es que toda la suciedad que Él sacó de mi corazón las echó al fondo del mar. That all the dirty things that He got out of my heart, He throw them to the depths of the ocean. Y yo podré ser cualquier cosa. And I can say anything. Todo lo que usted quiera yo puedo ser. I can be anything you want. Algo le garantizo. But something I guarantee you. Que ser buzo no es mi especialidad. That to use a swimming suit is not my Lo que specialty. Dios quitó, lo quitó. What the Lord took it, He took it. Y no quiero volver a verlo. And I don't want to see it Y ever no again. quiero volver a sentirlo. And I don't ever want to feel it Yo he again. conocido la verdad. I have known the truth. Y esa verdad me And that hizo truth libre. make me free. Y me garantiza que un día no muy lejano And He guaranteed me not so long, not so far ago, habrá una trompeta que yo he de escuchar. that will be a trumpet that I will be able to hear. Guardémonos para el Señor. Let's save ourselves for the Lord. Ya que Él nos separó para Él, mantengámonos Even separados though para that Él. He separates for Him, let's maintain separate for Him. Yo sé hasta hoy I know until today que Dios entró a mi vida that God entered into my life cuando Él tocó y yo abrí la puerta. when He knocked and I opened. Y se sentó y cenó conmigo. And He sat and He had supper with me. Y todavía estoy enamorada de Él como la And primera still vez. I am in love with Him like the first time. Que Dios le bendiga. God bless.